Stojite u redu na kasi. Telefon vam zuji u džepu. Šef šalje hitan mail. Dete zove iz škole. Srce malo ubrza, ramena se stežu. Mislite, ma to je samo stres. Ali prava priča iza tog stezanja u grudima je mnogo opasnija nego što mislite. Jer dok vi prolazite kroz dan, vaš mozak upravo donosi odluku koja decenijama kasnije može odrediti da li ćete imati moždani udar. Vaš mozak ima centar za opasnost. Zove se amigdala. Pre 1000 godina ona je prepoznavala šum u travi, pokretala alarm, a kad opasnost prođe, telo se vraćalo u mir. Problem je što danas amigdala ne razlikuje lava od maila. Harvardski neurolog Ahmed Tavakol je snimcima mozga pratio 1000 ljudi godinama. Ljudi čija je amigdala bila hronično aktivna, ne zbog jednog teškog dana, već zbog godina nagomilanog stresa, imali su značajno veći rizik od moždanog i srčanog udara. Zašto deo mozga utiče na krvne sudove? Kada je amigdala aktivna, ona šalje signal koštanoj srži da proizvede više belih krvnih zrnaca, odbranbeni mehanizam za rat koji ne postoji. Ta zrnca putuju kroz krvne sudove i izazivaju tihu upalu zidova arterija. Upala privlači holesterol, holesterol stvara plak, a plak se godinama kasnije može otkinuti i začepiti sud koji hrani mozak. To je moždani udar. Ne dešava se preko noći, već kap po kap, godinu za godinom. Postoji i druga ruta, preko srca. Hroničan stres može poremetiti njegov ritam i izazvati atrijalnu fibrilaciju, neravnomerno kucanje koje stvara ugruške. Ugrušak ne ostaje u srcu, on putuje, a ako stigne do mozga, ishod je isti. Veliko istraživanje Interstroke, koju je vodio Martin O'Donnell, u više od 30 zemalja pokazalo je da je psihosocijalni stres, onaj svakodnevni pritisak posla i porodice, među najznačajnijim faktorima rizika za moždani udar na svetu, odmah pored visokog pritiska. Britanski epidemiolog Michael Marmot u poznatoj Whitehall studiji otkrio je da ljudi koji nemaju kontrolu nad svojim poslom imaju veći rizik od srčanih i moždanih udara od onih na visokim pozicijama, čak i kada su plate slične. Nije presudan posao, presudan je osjećaj kontrole. Pa da li je problem sam stres ili to što se telo nikada zaista ne vrati u mir? Stres sam po sebi nije neprijatelj. Telo je dizajnirano da podnese kratke talase. Problem nastaje kad talas nikada ne prestane. Neuroendokrinolog Robert Sapolsky to opisuje jednostavno. Zebra pobegne od lava i odmah se smiri. Ljudi su jedina vrsta koja alarm drži aktivnim danima, samo razmišljanjem. Ovo posebno važi za žene u srednjim godinama, koje često nose nevidljiv teret, brigu o deci, starijim roditeljima, poslu i domaćinstvu, bez prostora da se alarm ikada zaista isključi. Ok, šta možete da uradite danas? Prvo, prepoznajte trenutke kad telo ulazi u alarm, stegnuta vilica, plitko disanje i svesno dajte mu signal da je opasnost prošla. Dubok dah, kratka šetnja, razgovor s nekim kome verujete. Drugo, pričajte sa lekarom ne samo o holesterolu i pritisku, već o tome i kako spavate i da li se telo tokom dana zaista odmara. Treće, prestanite da posmatrate stres kao slabost koju treba ćutke izdržati. Mozak i krvni sudovi ne prave tu razliku. Vratimo se sada na trenutak kad smo počeli. Stojite u redu na kasi, telefon vam zuji. Sledeći put, to neće biti samo nezgodan trenutak. Biće prilika da se zapitate, vraća li se moje telo u mir nakon ovoga ili nosim ovaj alarm sa sobom čitav dan? Jer tačno taj odgovor, ponovljen 1000 puta, tiho odlučuje o zdravlju vašeg mozga sutra.